Tete bulungi. Ki? Kubanga nzita ntambula nga akagaali nkazita. Wenda kagaali wenda bajaji? Kyonkuba kyenkuwa? Nenda kagaali. Wenda motoka? Kyokuba kyenkuwa? Nenda kagaali. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kale bambi takulimbye. Why media is your best YouTube channel. Ndi yazidi olusigira owaimwe omwana enzalo yebusede mu bikado abe busede mbala mwisa n'abataka ab'omu district y'Idinda bambi jensimuka bambi mbenda ino n'abataka abaiganga jensinga kuba Busoga ne Uganda yayo n'okutambulira awalala ndizeeko ku omukyalo ono Brenda Kyazike ndidukira n'abaleetera ku emboozi ya Brenda babisawo ku emyaka oba nga ebiri. Brenda yazalibwa nga mwana mulamu bulungi ng'aza tabu yasoma naku yali ali kusoma ebintu byadobonkana waliwo ebizibu ebyagwawo yafuna obulwaire obw'okutengeeta ekintu kyaida kyamalamu amaani yaba oti atengeeta oti ayenda kugongobala tasobola kutambula tasobola kugema kintu n'anyweza naida kuku wano nafunako ku Brenda obuyambi obw'akasente eyo ni muzira kisa akuva mu nsi ya America omwami yatuyamba kuku yatwala ku Brenda mu idwaliro aye kiboneka bambi tibyali birungi bulwaire bwalema Brenda bamwiza nga alina ebizibu ng'omuntu ebimusomoza naddala okusingira irala muntu mukulu yeetaaga akagaali kana akabalima aye azira ate mukazi nainabo aza sente abawo ni mama we omukyala bayawukana n'omusaada oba oli awera ku nsonga da Brenda so mama wa Brenda yankuba isimu yakati yazidi tuli bubi Brenda ayenda akagaali ayinze bwendi tomana esobola okuba bamuzakisa bawulira enduulu babairukira Brenda ebikuluma Yawo. Okoba ki Brenda Kyazike? Wazita. Brenda oli bulungi? Tete bulungi. Ki? Kubanga nzita ntambula nga akagaali nkazita. Wenda kagaali wenda bajaji? Kyonkuba kyenkuwa? Nenda kagaali. Wenda motoka? Kyokuba kyenkuwa? Nenda kagaali. Kamyo naaveewo. Nfunenga kwa kagaali membere motoka ida luvainuma. Niwe nkufunira motoka tasobola kuvuga Brenda. Nfuna omuvuzi. Brenda okwenda kulya bulamu. Motoka soko ogireka tunonya akagaali. Kale. Kale. Banko yenda kagaali. Bute kagaali kakutwala engawa. Kagaali kantwala kukuyo okusaba. Nakudina. Ntyama wano olusande niwe lutuka tujja kuku mukyaki ne bwana kubanange ate wembabonako zezena tiyalalikirira ino. Katonda ki olinga wamwerabira? Wesiti. Wali omutegeera ino ng'alojjayo oku? Nga njayo oku. Kati nisawena abaluganda banange bakoba atya oyo. Ali oti yapivaako ate nga besawuli akagaali. Gwamwiko teguntuusa mukyaki. Abooluganda mu Yesu oba abooluganda mu Allah? Abooluganda mu Yesu. Brenda. Abooluganda mu Yesu. Buti mukyaki yojja eyo osaba busaba oba oyemba n'okwemba? Eyo mukyaki nsaba busabe.
Nayemba. Batakwenemba iwe yemba nemba kidoba doyemba. Nemba tatemba. Emba didi awo. Yemba nenda kuwulira kuku. Tutandike empalama nenda kuwulira bye mwemba mu kyakyo oba kituufu Brenda oyo osobola okwemba. Katonda yakuwulira. Sobola n'okwemba olwembo olwo Katonda yabita mu lwembo olwo yatuwa yemba kuku olwemba lwoyemba nga bali kwemba oyemba otyo eyo. Nemba datwemba mu kyakyo. Nanti batuli banuwa. Nti era mwemba nemba ki? Twemba enemba nga dirigema kuna Daudi. Nti yemba ku. Timuyembera Katonda. Muyembera Nabi Daudi timuyembera Katonda. Tusinza Katonda wa Nabi Daudi. Ti Katonda we muwole. Kale zana idini nabya kanwagane. Kati yemba ku kolwemba mwemba ku kweyo mu kanisa eyo imweyo. Afogeli ato Daudi afogeli ato. Afogeli ato Daudi afogeli. Esabe mwemba ku ngamuli kusinza Katonda musinzi ole Nabi. Brenda. Funa ku kwene mbeda muyemba kweda Katonda direct nga tobise mu muntu. Dada yakuti. Kale nene mba toidi mpaka Enemba ndindi. Bible yoje nayo. Bible. Ninayo. Alina. Mimi kadoge ni Brenda muleke. Bible iwe osobola kugisoma. Nsobola. Wa ino wosoma ni wakugumya. Sema Zaburi. Nsatu naita. Eko betia. Katonda bana nabo abanwanisa era kwate ngabo nakagabo emerera kunyamba. Kwate ngabo nakagabo akemba kwamiri yakemba kuku mukama lwana naba balwana nange gwe mulwanyi wange atamegebwa sendi mutono sisobola mukama gwe wotali kwata tinako obulanze tuli mulokola yemikusinga iwe tasobola kukemba. Okay kale obulere bukobachi Omulaira buli awo. Kasokova mu idwaliro embere lyetya. Kasoke dambu mu idwaliro embere awo. Ngawe muri kumubona. Etya tuli kubona gitukobere tutujidi. Nze ndi kubona buti abaliyere nze njaba ku bantu yange yomwene oli. Embere ali awo nga muri kumubona era ekintu kindengeza nga mwami yazidi wali bakobera. Twaja mu idwaliro entebe era Mr. Mutumba uli kumpulira ndi kwebaza byonna binapiga nkolera entebe mu idwaliro. Dakwidata bulungi. Tigwebale. Webaza mwami Mutumba ngo bamusanufu ino kiki byakolera byali birungi ino. Yankolera birungi. Bakuwa obwidanda bwene. Bamba obwidanda byayashubeke. Esakwashite. Aye ni mwebaza nti Katonda mwikizeewo bwe yatoola ono. Kale mwami Mutumba kwano gwo wali kwebaza yasima. Watu wona Katonda akwirizeewo. Zaka anongere kwa irobozi. Waidi ono omuntu wange akagali kano akagali kagonvu tikayogira bulungi bigamo nebivaayo ka Brenda kaifwe. Brenda. Mutu kukyalo bakotya. Gusala. Bakontyo. Wova wano jawa. Wefon. Nti sawa nakumole songa. Wanga nza kagali. Weva wano nja kumchachi. Natambula mukunjo. Era n'omugogo. Tambula kwa aye. Tukunsingira kagali. Webaye binoma ku kyalo ku ojja.
oba abembe baliyo oba kuliko obugole oba emikolokolo iye nsobola okujja nyakuba kulumba enja nateda kukyala abantu tebakwogerera kukyala abantu era bandogerera tebakoba ki nsobola okuba akakyala omuti yaddemu kwogera era boogera nga bakwogera kuba tebakoba ki obwo teza abasinga bungi bakola atya bona omwana yali atya emmere yalimu abasinga bungi baddemu akusaasira kale bito ebyekyalo nga bobidi eri abo noole nga mulwaire yalaba kumusaasira eri atakusaasira mwami yasidi yakuba kalati ati kyamugwanira abantu nga tibalungi deni abantu batyo bweti mumbeera yolimu eza kyosobola kwekozesaako kuba tujja okubonako kwe abantu abali ku obulemu nga aba nikyasobola okwekozesaako ku mumbeera y'abaamu embeera yandimu bingi nsobola okwekolesa aye nzira wakutandikira wakala wakutandikira kufuna kapito kikyosobola okolako nemirimu mingi tensobola okukolako ngaedduka eryo nsobola okutunda osobola okusena akawunga okusena akawunga era musobola ebyo ate ekindi ekindi anebyuka osobola okutunda edduuka ate bino tosobola kuba mbada ogwa mu bwito muliro ngutya buti ogwa bugoti atunga bino ebintu mamireeta ebintu bino mbone ku Brenda byatunga nebino byotunga tatuona mulungi ali kwa Media Brenda tati amabuti amagano yayega okwega buti bino wabyegerawa bino nabyegera wairaka buti watandika okutundira abantu abakuno badereka budereke batya ayenda nga ekintu kino w'omukulu omutwala ayenda kuwa 3,000 awo abatakudereka nga lwaki baba bakuderega anti abasinga bungi bakola bati oyo yanakola biki bajjavuna lwanka Brenda oyo yana alina omulimu gasobola okukola Katonda asobola okukola ebyamagero Brenda waba gakabi ku kyalo kuno ate kyenji okuba mukaire jakuba mukaire akuyambe kuku oigulewo ekibiina ku igombolero yebusedde ky'abantu abali ku obulemu okola akabiina ku kati otandika okunoonya abayamba una kuncho Katonda wafuuka ekyakabi Brenda osobola okuba okyakabi waneerabira nti abantu mbaidi mwerabira Brenda nkiidi osobola okuna kuncho Katonda yakufuuwaku waneerabira tusobola kwerabira butya mukoba muntu nga bwavu uli kumuluma ati wayogera ilufuna sente tusobola kwerabira nga nali nkuyutira nga n'enkoko jakola etya yafa lumbe iyo mwena niyo wakubamvu tosobola kumbonera bona kuntolako nga kai nkutolako kakoko kaki tusobola kutola ku Brenda tienda kutola ku Brenda nkoko Brenda ikumpa nkoko yaki enkoko yagitunda afuna mu sente wagula ebizigo yali mpanga wali ogula enkoko nkazi wali ofanisa bakuwa enkazi eyezaale wandigitumye wayi yandizaire wagula mu akabuzi ojja kuba tumubuzi wagula mu nankani nze tienda bya Brenda kumpa bintu byo nende ebintu ebyo bikozese bikuyambe kuku tobona nze nkali kunama kunaga kakola Katonda akoba ati yazidi Brenda wo nze tusobola tyoba nze tienda
So buti kirambala nga kino okitongera naku imeka ekitambala nkitongera naku ibiri nenkitongera. So seeti eba ya bitambala bimeka? Seeti eba ya bitambala 5. Ebitambala 5 bitunda sente bimeka? Ebitambala 5 ende 6,000. Okay. Brenda, ayi kasooka otandika okola bino ebyokutunga ebitambala wagulako ku seeti umanya abantu bakugulako ku seeti yona Abakuno baderega oderege buti baliga bataderega eyo mutawuni yo yenda okujja kubitwala nkutwala gye otundire ebitambala nkutwale neza wena wikale kugede ate kano kaki kano nzikavya mukoto kakola kati sikavya mukoto kano nikeberangira bati okay kali so buti okutunga bino seeti okuwaayo bawetaaga kapito ya sente meka? Okutunga bino seeti okuwaayo era mitwalo nga 6. Ndizwikamu warabona kyenda sente nga imeka okutunga ebintu nga bino? Mitwalo nga 2. Ng'oyenda kutunga bimeka? Kutunga bingi ng'oli kwenda kutunga bintu bingi ng'oli kujja kubitwalawa okubitundirawo buti okujja mu tawuni ojja otya ofuna wa boda yakutwala kuba tosobola kutambula? wa boda yantwala. Kali oli kwa Hawaii Media ndi asidi osigira ndi ni Brenda Kyazike alina obulema ku mubiri gwe mukyala ali wano aye nga mu byona Brenda yandese nga ali kwenda muyambeko aboneke nga afuna akagaali akabalema ako oyenda kakukyanga bukyanga bakakusindika nga abakola gano osobola okukyanga ogali osobola okuwanga buli mutwalo 65, 75, 85 obugaali obwo. Kale amulungi ali kwa Hawaii Media tomano osobola okuwulira emboozi ya Brenda wamuyambako. Brenda aluka bitambala bino yayindamu ku kapito mitwalo nga 20 okuboneka nga asobola okutungatunga ebintu bino ebingi kuku yabiwa abantu ba mama we yaje yamutundira eyo kuno ku kyalo bakasoma batono mbuba munoma ati oye natunga biki bazalawa babone engeri yatugumira mu bakati ya Brenda byonogula Brenda nga abantu bakuzalawa wanji nikwenda kuleta ano bandazi tundenga nayo mukyala tedi kibajo okogera tawo bayogera aba batuwagire tawo amandazi aba wagera batuwagire ate balina otuwagira lampaka kino ekiro kye wakuliraku tojja kuva kuno so balina okuba ne bakasitoma bo so tawo amandazi oba balya ate kiba kirungi nti oba ofunye akagaali oba osobola okutwala ku masomero nga Nabirama enanfuga kyeyo owulire so mu byona nzali bwera nga kyetaaga kagaali basawo ne banyabo kapito oli kugyesiba kwino anti tianzinawo zakyenkola ntiambira mwawe zakyenkola oyenda kapito mba ne kapito wemba nekyenkolesaku nefulamu ku 10 mbala nti kino kidaja kwena kino kidaga wakiti kale katusabe bambi tomana oba yasobola okutuyamba kuku n'akagaali nkobe tusobola okutandikira ndowooza mitwalo 65 awo 75, 85 ne miliyoni okusinzira ku kagaali ki
sinza akagaali ki leka tusabe omukale donkobere kuku ebindi Brenda setayo katidi kati kale tukaja maiso n'emboozi ya Brenda kyazike mami ene bakoba kiye tuli eno ssebo muli bulungi mbeera ti ya mulembe ndibona gagwire kalungi ketuli yakweno tuli kulimeera era otuuse nga nakaida na mu nnimiro mwazimbye kunswa mumpeeko ansa tujja kuzimba esaadi kaali kutuuka ate nina ebiseera by'okufuuwira ekiswa era obulamu bwa Brenda buli butya obulamu Brenda buli butyo nga bwoli bubona etwava entebe twavaayo nga ng'embeera ya Brenda nungi wabula ekyo kitengeeta kyonka era neebaza Mr. Mutumba Moses Mukama amugabirire nga buli lunaku Katonda wa Nabi Daudi amwongere amuwe buli kyaba tayeetaaga ekisinga bunene kuba yatutaamu esente nga tuli entebe yatwidandaba twajja okuvaayo nga tuva mu idwalirayo nga batwegunya bwegunie ku kyalo kuno nga bakati wa bano bavaawa nga Brenda yatalika n'odigida Brenda nga abantu baida kumwerera bwerere nga anirira nga ekitengeeta ekyo kyo kyaloba Brenda tuireyo ku entebe eyo tulye ku bintu ki kale obulamu bwa Brenda bwasigala bambi yatutaamu Innocent ye byaloba byene ebirwaire byaloberaawo biti yaba taakatengeeta aye kubwidanda ibwe twafuna entebe nali nsubira nti Brenda ajja kutereera ni feeding twali ku feeding erene y'amaani era neebaza mwami Mutumba Moses oba oli kumpulira weebale bye watukolera waire tidi kuba ali mu mbeera ki oba buti oba oli kuba nasindika ku message nga tikuwulizaaku weebale wakoma wona weebale bye watukolera Mukama akwirizeewo eyo yooli yaye ifonera likira nti oba ki watuuka ku buzibu ki oba ki yaye Katonda ndilyoka ali mulamu era weebale ino ate nze tumuneebaza nze kyakolawo twebaza ni mwami Yazidi abantu baneebaza omulimu guno njaguvaamu mwami Yazidi weebale weena okwebaza twakwebaza ni Brenda yayita n'empanga twakweta walowa okwida oginona enkoko nga twandoida ojo ogirye kusinzira bye watukolera ati lisiti nga tuzo kirungi ndi kinene kye tunaakuwa ayo wakasikuirenga koti ati emirimu gyenkola nkasaba enkolamu basiima nze nga ntambula bulungi mpeerya ndya bulungi kale nga ntole nako ku Brenda konera amutole mabuti ife tuba tunakwebakizaaki Katonda akuba ati akasadaka nti kasadaka no kakolofa ino mbe okwebaza omuntu okusiima omuwaako ekintu yali akuku ngeri otampa kino kaita okuba oti naye weebale kyonka ekyo aye weebale enkoko tyenda nkoko nga twebaza nga n'ekyokulya kiriwo oku kyoba twakweta buli kwoti nalya nkoko leero ofumbye okakikenje okulya leero ndidye mwami Yazidi otose twagava ku luyimbi kikwana enkoko tiyaliyo enkoko yaliwo amazima gene yaliyo aye saawa eno tuliwo tuto tutyola ngoli diriwo enkulu wereka kyolya mu ngemere kwakonda kujanda ye mpolampola ayenga twidagama galiwo enkoko da Brenda mudireke era da Brenda so buti Brenda wakobye kukuti Brenda yetaaga kagaali Brenda yetaaga kagaali akalabizi tojja kwegesa Brenda kulundwiga be kutanya kujja ku ndaalo be akalubizibwa mu ntambula ate Brenda mukulu akuze omuntu waafa ku kyalo kuno yetaaga je yena akole ki alire akobe ku abantu abakubagizeeko ati banedi baluma aye olw'okubula entambula ababwagano okusaba leero tasaba abawano ate nga ibanga ni Bible aliko agesaba bitumuzi erabira obuniriri yerabira obuniriri nga ni Bible tulina yempyaka yene onumba omwerimu asome zabuli eriko babindi Brenda aliko babindi akaiza Brenda olikusoma Brenda jakwegesa kulani kulani nangu ndakuiba wa Nabi Daudi nkutwalo wange wa alo wa Nabi Muhammad
Brenda bambi katusabe katonda oti yetagamu ku ne ankabe ka capital mbwaluko ebintu bino yetaaga mu kapito yasoma byokuluka ebintu lwaki ku kyalo basalawo ebintu bya Brenda byaluka abantu batyo engeri batabitereza abitereza yembeera dali n'omuntu era azalawo ekintu kyaba taakola era kuno yabula wuuzi azira kapito yokukidizayininga n'ekala ena bakazalaga abantu abali ku obulemu mukyalo eno ekika ebintu ebikaaliyo biriyo era bazalawo ino omuntu bazira ku bulemu yadema bazalawo ino tibayiringa omuntu saanayo naafuuka omulema basekerera ino abalema mukyalo eno basekerera ino kale nsire kangololo waife nsemba bwaineko mami yazidi ogiire sogako batuwona ali obonawo watyama tujja kufumba ndagera no Brenda ali kulya bwita alya yenka takawakwatidde tulye omuntu niwo batomuwe ate si omweta baire bukaya okakote amuna ida tulye aye muna anti we n'otuukire ku mirimu tuli kujja kufumba ebyomusana obwita obulya wenda kumpa kubwita ate uli abasoga babweta ati bwita wobuli ofanze mbutya bwita bwa Brenda nwa oire mu amaani kyadda oire mu amaani bambi nze katonda mpa namba ba Brenda bano katonda mwena abanengeri yampa isha Allah kale kukozesa leka ngololo waife yesebo yemone kubeka yesebo webala okwida sigale no kamba sabire mubene owaimweno tusima byokola tusima byokola